Antisita. Ay nawaw, si kamat gayam dayta Freddy kaanakan. Adamat gayam pwestom dito'y palengke kaanakan. Walang ti. Kay rurugik lang hindi napalabas sa bulan. Talaga aling niyam ti agnegosyo niya kaanakan. Bilibak matkan ka. Agyaman ang itinay bagaman ti ha. Agpalakpak dagiti lapaya ko nakangag. Ay, ante, anyo ti ketyo. Karnit baboy, karnit manok, tilapia, wano bangos. Ha? Agpili kan ti, ta ilibre ka man. Naimbagla si daan nyo. Sigurado ka kadi, Freddy kaanakan? Ang mga numalugi ka, no ikanag. Magpili kay kidin. Inton ko, ibabawi kon. Ah? Ay nawaw, kunakmat nga uray saan kan agumatang iti karnit baboy, tanakangin ngina nanang, apay agimatang kayo pay laangay. Ay na, saan ko aginatang day tapinang? Inted ni Freddy dagita. Freddy? Wen, di kasinsin mo. Adamat gayang pwesto na ijay palengke anak. Anya? Apay akasta ti reaksyon mo pinang anak ko. Di mo lata ko man inala dagita nga inted na nanang. Ay nawaw, apay kumangay kat inted na nga rod. Kasanulaangan no dakas tinagtaudan dagita nga inted na kada kayo nanang. Ay, saan mo't siguro, pinang? Ay, nanang, di yu amo ti katataw day ta Freddy. Anya kay mo tayo? Ama ka no naggapo iti takaw, ti puunan na. Antisita, sa dino ti papanan nyo? Mapana ki barangay hall, Freddy kaanakan. Magmag na kayo? Ay katwan na, tawan mo't jeep alumabas. At a tricycle ngam nangina mo't ti singirda. Akuray ka. Lugan mo ka di day ta kaanakan. Ay, wadan ti. Aglugan kayo na. Tay tulod kayo di barangay hall, sakbay ngagpailiak. Ay na wow! Agyaman una ay Freddy kaanakan. Ay na, talaga nga imasinsukan kaanakan. Wadan ti. Awan ti imposible no nagagati may sa tao. Aglugan kayo. Ada akon pinang. Mutoy man ta tsinelas ko. Ay na wow! Itaman pa yan nasapa kayo ang nagawid nanang. Nalpas ka din tinlakad yoy di barangay hall. Ay, wan nakilugan ak ngamin iti kasinsin mo. Adamat gaya man lugan ni Freddy. Nakitak day jay nanang? Madlaw mata second hand. Apay nga yakas na ti pa nagsasaom anak ko. Uray no second hand laang tiginatang ni Freddy alugan. At least, adaw sa rin na. Ay nanang, mabilibak to iti kasinsin ko no brand new tiginatang na alugan. Ngam saan mat? Ay nawaw. Diyak man ngamin ammo kada kayo nanang. Adala ang negosyo kan lugan ni Freddy. Kasta una yan na bilibyo kan kuana. Agpudno ka man kanyak pinang. Maapal ka kadi iti kasinsin mo. Tunggal adda ngamin ibaga kat kanayon mo akontraan. Saan nasaya ti kasta pinang? Di mo apalan ti kasinsin mo. Tanagrigrigatan na no anyaman ti adda kan kuana ita. Ada ko may bagakan ka insan. Anya na ita? Amangan no kayat mo ti makipordiya. Sika ko mati agluto iti kanin dagiti mangipatakder iti balay ko. Diyak ngamin masango kay taado pa iti order na naskan nga deliver ko. Di ka madanagan insan. Tangdanan ka. Ay nawaw, Jack kaya tikas ta trabaho anya. Sa maysa, ang mga no bariya lang matitid mo at ang dan ko. Saan ka sinsin? Minimum lata matitid ko kan ka. Pasensya kan, ngam, Jack kaya ti makitang dan kan ka, Freddy. Agsapol kalatan iti sa bali. Naimbag ta nagawid kayo nante. Itay kakadipay dito'y paraangan mi, Freddy kaanakan. Nante. Ay nawaw, simra ka kumaata, nagkapi-kapay kaanakan. Saanen? Umay kay lasalod-sudan, mawanti aramidin yung itong bigat. Apay ka di, Freddy. Mabalin ka dada kayo pala ti agluto iti kanan, dagiti tinangdanak ang mga patakder iti balay ko ante. Diyak ngamin masango, taado ti order. Ado ti deliver ko. Ay, day talaga hayam ka, anakan. Apay kit dinasaan. Ano kasta, mayat kayo? Ay, uwan saan mat anadagsa na trabaho da ita? Nasayat nga rin kastante. Umay kayo latta iti balay inton bigat. Ay, ariglado ka, anakan.
Oh, si kamat ti masabat ko dito'y dalan, Freddy. Sa dino ti papanam kan... Anya day ta binaklay mo, anak kasako. Lakok na gito eh. Kasinsin. Inak i-deliver. Wan. Damag ko nga da kanu pwesto medya palengke. Uwan. Gusto tinadamag mo insan. Napay? Mas dawak lang. Sa dino ngay tinangalam iti pinagpuunam. Ah? Amangan mat no naggapo iti takaw. Ni. Si kamat kasinsin. Sa anak mo't nagtatakaw. Uno, amangan mat no naggapo iti loan. Uno utang. Tapno ibagakan ka kasinsin. Nagregregatak ti kwarta a pinagpuunak. Iso akam maliti pampanunutan. Tata Samuel! Tata Samuel! Yuhu! Ay, si Kamagayam! Friday Barok! Ay, dahita ka din, order ka! Uwan tata! Ay, nawaw! Agyaman ako na, tayong karigatang mo yung deliver dito yung balay Barok! Awan oras ko ngamin kay tamapan ni palingkay! Awan ang yaman na tata! Ay, kumplito ka dahita Barok! Uwan tata! Dahito iti bayad! Awata mo, Friday! Agyaman ako na tata Samuel. Sa dino nga iti pangikabilak iti order yaw. Hindi sumlat na ditan, Barok! Tasya kong ti makamaw! Kabalan nyo nga awitin dagito tata. Ay, wala! Ay, saan mo ta nadagsan? Sige nga ron tata Samuel. Intom na minsan tumanayin. Nakita nga may ni Freddy dito'y balayo, Tata Samuel. Isumat gayam ti pag-orderan yung iti karni kanatnat ang tata. Wan isaw! Ngamen, nanos ni kasinsin mo. Uray basit ti orderam kat i-deliver na. Kasta? Ay, aguray ka. Apay na sa lodson mo. Ay, kwa Tata Samuel. Kastoy nga men. Ada inted ni Freddy a karni idi na palabas alawas. Idi kita, kasla na dadahal matinted na. Agraman dagiti lako na atilapyakin bangos. Sabali ti angot na tata. Aya, Un tata, iso kitaan nyo Narigatan no isupay ti pakaalaan nyo iti sakit yo. ay nawaw. Kasla ka barbaro mo tindilibor na karne ti baboy ken natanggitay. Oh, apay nga ita kayo lang nanang, rabiin. Pasensya kan pinang anak. Tinulungak pa nga ni Freddy. Una yan nanang. Kunak man no agluto lang ti aramidam ijay. Ay, sana bale. Dakkel matinted ni Freddy at ang dan ko. Adtoy sangaribo. Ay nawaw. Panunutan nyo kumamat ti salon at yo ananang. Sana bale, tasaan mat anadagsan tim parami ni Freddy kanyak anak. Sa maisa, intulod nak dito'y balay. Iso asana ka na banduganag na. Jak amo kada kayo nanang. Iti kasta at tuno ti boses mo. Kasla kaguram ti kasinsin mo anak. Apay ka di. Tila ang pagsayaatan nyo ti panpanunutak nanang. Umapal ka ka di ti kasinsin mo anak. Ay nawaw. Anya ko matiga po nga apalak ni Freddy nanang. Umay kay manan lakwan tata Samuel. Ay, kwa, Friday. Anya ko tata. Ay, pasensya ka. Ngam gimatang ako niti sa balay. Ni apay nga tata. Dangamin na kay baga kanyak. Nailaw ka nadadala karni tila ko makarnay. Ni. Sino tinang ibagay ti kasta kada kayo tata? Ay, kwa. Ay, basta. Ada na kay baga kanyak. Pangasiw ko matatatay bagayo. Ngamin, sana pud no day ta dimanon adamag kada kayo. Anya ti kayat mo sabayin, Friday. Panang dadal-dala kanyak dagita. Ay, Jackman amo kada kayo nanang. Ipapilit yumat ngaminan ti kayat yo. Isupay mat ati itangdan ni Freddy kanyak. Isupay nga igatang ta iti kananta. Dumngag kayo kanyak nanang. Dito'y kayo laang balay. Sa dino nga ron ti pangalaan ta iti igatang ta iti kananta. Awan mat natalgad at trabaho anak. Ay nawaw. Agsapulak no kasapulan nanang. Iti kasta nga ugalim. Madlaw nga umapal ka iti kasinsin mo anak. Kas nakunak kada kayo nanang. Awan ti makagapo nga apalak dayjay a Freddy. Apay nga ron kasta ka anak ko. Di mo mat kayat ti makitangdan kan kwa na. Uray siyak di nakpayan palubusan. Pinang! Rumor ka dita! Pinang! Amok nga da ka dita! Sangon na! Ni Freddy matday jay anak ko. Hoy! Anya nga taman ti umay ibaga day tatao.
Dito'y kayo pa'y nanang. Kasaritak day tao. Hoy, Freddy, di ka man agiskandalo dito'y paraangan mi? Sa anak nga agi skandalo. No di mo inaramid ti kastoy kanyak pinang ha? Ay nawaw, tasyak pa'y ti pabasulam? Awan ti mo kadakas nga inaramid ko kan ka, Freddy. Ti ko nam kadyak na amuan na dadadaulin na kadagiti customer ko, ha? Ay, awan ti amok, itidayta nga ibagbagam. Ay, di ka man nagpabaso lakas ta. Sipod pa idi. Amok nga umapapal ka kanyak pinang. Anya nga'y kumati apalakkan ka. Di ka naglibak pa eh. Tauray di mo aklunan. Madlaw day ta. Agsardang kan, Freddy. Sa anak nga agsardeng, aging gaad di mo aklunan ti basol mo. Kanti kayat ko, kasaritam dagiti customer ko. Ket ibabawim no anyaman ti dakas nga indandanon mo kadakwada. Itanya kumaga po nga ramidak ti kasta. Kas kinunak itayan. Awan ti basol ko. No di mo aramidan ti kayat ko. Agreklamo ang di barangay hall. Saan na sa yater aramidan? Gapok nun ka. Nadadal ti panagtalak dagiti customer ko kanyak. Saan anasaya at tinaaramidam iti kasinsin mo pinang anak ko? Ay nawaw, ay na, awan tinasaya at nga itdan ti dakas nga apal anak. Aklunam kit di ko matibidot mo. Ay, jak amo kada kayo nanang. Agpanunot ka na imbag anak ko. Ireklamo na kati kasinsin mo ija barangay hall. Ang mga no pagmultaan da ka, awan no saan. Pay balod na ka. Diyak kaya ti mabalod nanang. No kasta nga rod, kasaritam ti kasinsin mo. Agkid daw ka iti pamakawan para iti panang dadael mo kan kuana. Oh, anyat aramidem di ti balay pinang. Kaya't ka makasarita, Freddy kasinsin. Umay ka manan umapa? Saan kasinsin? Imayak ta kaya't kutagkid daw iti pamakawan iti naaramida ka pa nang dadael kan ka. Pasensya kan Maapalaklaan ngamin kan ka tada negosyom. Adalugan mo kan adanay patakder mo abalay. Nasayat mahit na amiris mo ti bidot mo kasinsin. Amom, awan tinasayat nga itden ti dakas nga apal. Gusto ka iti dayta na ibagam kasinsin. Ay saan ka madanagan? Kasaritak dagiti customer mo tapno gumatang damanan kan ka. Rumbang lang kasinsin. Aramidak ti amin tapno mapakawan na kasinsin. No kasta, saan kaya mapudnaw? Tindanon mo kanyak may papan ka ni Friday. Ay, uwan tata. Inaramid ko lang ti kasjay kaputa umapalak iti kasinsin ko. Ay, wow! Sana nasaya tinaramin mo pinang. Pagbabawyak tinaaramidak tata Samuel. Nasaya ta nakamiris kan. Imbis na dadailam ti kasinsin mo, tulungam Di mo apala no anya tadakan ko Ngami nagrigligatan naman. Ay no siya tisika, pagbalinam kindi nga inspirasyon ati kasinsin mo. Agagat ka magtap no magunod mo, dagiti arapap mo, okay? Husto kayo iti dayta tata. Agyaman na kiti kasta na ibagayo. Ngamin, inino ta malawlawagan ti panunot ko. Awan, kanya man na, pinang balasa ka. O, sa di mo ti papanampinang, nakapalas ka mat. Agpaili kami ka ni Freddy, nanang. Anya gay ti aramidan niyo ichay. Makipordiyak kan kwa na nanang. Ay, nawaw! Itaman pa, ipinang anak ko. Anong sakti makipordiyak kan kwa na? Tapno masurok mamat no kasano ti agnegosyo, nanang. Ay na, maragsakan ak unay, tanakaamiris ka matlaangan, pinang. Agyaman akmat ka dagiti pamagbagayo, nanang. Gapo kada kayo. Naamiris ko nga awan nasayat nga itdan ti dakas nga apal. Insan pinang! Hintan! Ay, Juan, umayon Freddy! Orayan nak! O sige nanang, addan ni Freddy tiruar. Agrobot kamin. Ay na wow! Naibusan tila ako ta Freddy kasinsin. Wan nga rod. Panagkunakit mas ka na anayunan tapay tila ako ta kasinsin. Juan tapno dakdakkel matitubo ta kasinsin. Agyaman ang ititulong mo kasinsin. Awan tirong mga pagyamanam kanya kasinsin. Ngamin, tangtangdanan nakmat. Oh, anya tikait mo meriendahin. Tay gatangan ka kasinsin. Uray anya dita Freddy. Sa anak mata napili. Nagbantay ka ba dito pwesto? Gumatang ang klabit iti meriendahan ta.
Oras siya ka mabisina kon. Saan tapay ngamin anangan? Awan parikot iti dayta kasinsin. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo.